Kana hā makahiki kēia o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi oia kekahi o nā ʻōlelo kūhelu o ka mokuʻaina o Hawaiʻi. A ma loko ia mau makahiki I ulu a ea I ka heluna kanaka e pulama maoli ana I ka ʻōlelo Hawaiʻi oia ka ʻōlelo ma ka koho o ko lākou nohona. Ma kēia pukana e kuka ia I ka holomua ana o ia mea e kapa ia nei he au kahi hoʻola ʻōlelo Hawaiʻi a mena a laina I kupua ia mai loko mai o ia holomua. He wā kēia, ke au Hawaiʻi, ka makahiki o ka Hawaiʻi, ka mahina o ka Hawaiʻi, o Hawaiʻi no kēia, ke kulaʻiwi o ka Hawaiʻi, nā wā a pau mai ka wā mua ai ka wā plena ole. I mea e hoʻomaopopo aku ai ke ola a me ka ikaika o nā ʻano hana Hawaiʻi, I hoʻolaha I aku ai ka palapala kūkala o ke au Hawaiʻi. He hoʻohanohano I ka holomua o nā mea Hawaiʻi I loko o nā makahiki he kanakolu I hala iho nei. You see, we are here today to do something that we ought to do every day, and that is to celebrate who we are, to celebrate the fact that despite all that has happened, we are here, and these are our islands. My parents' generation was punished for speaking Hawaiian. My generation was never taught. And today we have these beautiful children all speaking their mother tongue. We have much to celebrate. Much. Thank you all for joining us today. It really is an honor and privilege for me as Governor of the State of Hawaii, on behalf of all of the people of Hawaii, to sign this proclamation declaring 2018 as the Year of the Hawaiian, Ke au Hawaii, done here this day at Washington Place. Ua nani a mai ka ika ana I nā kanaka a pau e ahuahua mai e hoʻike ka mahalo I ka ʻōlelo Hawaiʻi a I ka Hawaiʻi a ua ike mākua hoʻike ia maʻanei ma ke kenekoa he makahiki Hawaiʻi no ia. Hoʻohanohano ia kula ke kahi mau lā o ke au kahi hoʻola ʻōlelo Hawaiʻi. Me ka mahalo pui ka lākou hana no ka hoʻoikaika, hoʻoia iʻo, a hoʻola hou ana aku I ka ʻōlelo ma ka mai o ka ʻaina, ma o nā hanauna o nei wā, a me ke lā e hiki mai ana. There are many kupuna that have stepped up to that plate and have been at the front lines with us, in the classroom with the students, working with the family. Auntie Lolena couldn't have been a better example. Then we had two pioneers of our ʻŌlelo movement with Larry Kimura and the lessons that he's taught us. And he's been at those front lines from the beginning. And then Ipolani Wong, she was the first punana leo o Honolulu kumu. And so she has come into the movement as a native speaker of Niihau and has been the first to have a doctorate degree and to write her dissertation, Maka ʻŌlelo Hawaiʻi. And the last two were graduates of the program that have gone through from the babies. They're punana leo graduates and they are immersion graduates. And they've taken steps on their own to contribute with their own talents. These young people did those decisions on their own, and they've left that as a trail for the younger poki to follow.
But the word for water, ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, is vai. Everybody repeat after me, vai. Ike wau o wau wale no e kua na me leila a ka aia ko he mau haneli pukana I puka mai ka papahana ma waho o he hoʻokahi wale wau e kua na me leila a ka aia lako a pau mea u. O ka ʻōlelo Hawaiʻi ka ʻōlelo o ka'u ʻohana a me ko'u ʻohana. ʻAʻole paʻakiki kēlā no ka mea he ala I maʻi ka hele ia. A ka ike ani na maka hou he mea nui kēlā. Na maka kamaʻaina ʻole o ka manaʻo kēlā ua ulua nui ka papahana. O ia ku ka nui o na ʻohana ʻōlelo Hawaiʻi I kia manawa. No leila he lanakila nui mahalo I na kupuna, na mana leo I komo mana papa, hana pū me mako, malama a hanai wale a mako ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. A mahalo I ko mako mau makua kekahi no ka mea nā lako I hana pū me ia mau kupuna, a leila I kanu I kēlā ano ma loko o mako. He wā mai ka iloa kia no ka hoʻomaopopo a hoʻomaikaʻi ana aku I ka nui lana kila o ka Hawaiʻi. Au ka hiki ke hoʻo na wau I ke keiki ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ke kahi o ia mau lana kila. E hoʻomalolo I ke kākua ke hoʻi mai e nana ia ka moʻaukala a pono o ia mea he kumukula ʻōlelo Hawaiʻi. Ua poho na peʻa a ke holo a kula nā waʻa a puni kohonua. E pai aku ana I na ʻaina like ʻole, e launa aku ai me nā kanaka like ʻole. No ka imi o kahi ana aku, I ala e malama like ai kākou I keia honua e aloha nui ia. I also love the way they take us, those people from Hawaii. E kau pū mai ma keia holo kupaia naha ana aku no, ma hoku leʻa ki ko se o mu. Aloha mai e nā mamoa haloa mai ke kahi ʻaoʻao ai ke kahi ʻaoʻao aku o keia pai ʻaina. E ia mako nā hoa o ka leo oiwi e launa mai no I keia haʻule lau ma Oiwi TV nei. What did she just say? Stick around, you'll find out. Pumbaile. Ka leo Oiwi, a new Hawaiian language learning series now on Oiwi TV, digital channel 326 and online at oiwi.tv. Ma ka makahiki 18.8 he ʻekolu makahiki ma hope mai o ka hoʻokahuli au puni. I hoʻoholo ai ka le pupalika o Hawaiʻi o ka ʻōlelo pelekania ke kahua o na kula a pau ma Hawaiʻi. A oia no paha ke kahiloli nui loa I emi mai ai ka wali a mana o ka ʻōlelo a moʻomeheu o nei ʻaina. A mauno ia hopena a hiki lo aku I na kanahiku. Ma ia wā I hoʻano hou ia I ke kumukana wai o ka moku ʻaina o Hawaiʻi. A ma ia hoʻano hou ana I hoʻoku helu ia I ka ʻōlelo Hawaiʻi, oia ke kahi o na ʻōlelo kuhelu ʻelua o ka moku ʻaina. Ua hoʻoia I o pū ia ka waiwai o ka hoʻona o wao ia ana o ke keiki, ma ka ike, moʻomeheu, a ʻōlelo Hawaiʻi, ma na kula au puni apa o Hawaiʻi. Mai no oko, a iti puno me ke aloha, aloha A ole no I pau ma leila. Mana kanawalu no I hoʻomaka a kula na mana leo hope o ia wā, me ke kahi puʻulu o pio, e alu like a imi I ala e ola hou ai ka ʻōlelo makuahine, ma ka hoʻona o wau ana I na kamaliʻi, ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. A ma ka makahiki 19.8 I hoʻohuli ia I ke kāna wai I pāpā I ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke kula. A I keia wā āno, ua hiki ke hoʻona o wau ia ke keiki, mai ka hiʻi pēpē, a hiki loa I ka papahana lai ula, ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua paʻa maila he home no ke koleke o ka haka ula o ke ʻelikolani, o hale ʻōlelo no ia. No leila, ua ulu nui, nā ʻohana ma ka papahana, nā keiki ma ka papahana, a mamuli o ka ulu nui, honei loa ana kumu hoa e. Ale lava na kumu. Ma ka ʻōlelo o ehu. He oia iʻo, nui loa na hakahaka kumu e loa nei I roka nā kula, ke hoʻi nā kula kai puni. O ka mahele kai puni, he ke ena ke la I loko ka deo e. Ke I manawa ke ano aneheni no kākou, ka helu na haumana,
a kokoki i ke ʻekolu kaukani. He ʻiwakalu kula kei puni kula e a'o nei ma ka ʻōlelo Hawaiʻi kia manawa. Piha ka papahana ma ka hapa nui o nā mokupuni koe o Lanai. O lako kahi o mokupuni e koe nei i pono ai ke kula. O waka luna o ka aha kauleo i ka wāi upu mai ki a hihia. A ua puka mei no ka ailike ma vaino o maku. Ka deo ka aha kauleo a me ke kula malana i ke poʻokumu. Ua ailike ia no ka hemo ana o ke kei papana kei puni malila. A ia wā hoʻohiki mai e lua kumu e hoʻi aku i le no leila laua. O hoʻohiki e lua kumu laikini ia. He mea nui ka laikini ma ka ʻakahi o ka hemo ana o ka papahana no ka mea. A oli maku mai make e ano wailana ia ke kahi kanaka laikini ole ia a kahi ke ao a oli pā a pono ia konai a ka mai ʻōlelo Hawaiʻi a nana e wehe i ka papahana ma Lanai. A no lila mahope o ka holo o ka kea o ka maʻiala manawa a wa ike ke la mo kumu i ka hiki ole ma muli o ka ohana. A no lila a oli i hemo ka papahana kai puni ma muli o ka loa ole o ke kumu. A ole na i waiho ia ki ia hihia ma ka au. I ka holo ano na makahiki i noke ai ke kahi ohana ma ka paio no ki ia ho'o na o wau ia ana o kala ko mau keiki ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma Lanai. A mau no ia paio ana, a hiki loa aku i ka aha ho'o kolokolo kie o ka moku aina o Hawaiʻi. Good morning, Chief Justice Rechtenwald and members of the court. Morning. Reviving the Hawaiian language is essential to the preservation and perpetuation of the Hawaiian culture. This is what the framers of our Constitution recognized in 1978 when they added the Hawaiian Education Clause in Article 10, Section 4. This clause imposes a mandate on the state to provide a comprehensive Hawaiian education program that revives the Hawaiian language in the public schools. The state admitted that Article 10, Section 4 imposes a mandate, and the state further admitted that it's implemented the Hawaiian language immersion program in light of this mandate on every island in this state except for the island of Lanai. The question before the court is whether the state can turn its back on the island of Lanai and defend itself by asserting that the plaintiff's school children, Kamele and Malie Claraball, who are with us in the courtroom today, do not have a right to this education. Ma keia hihia e imi ana ka ohana Claraball e koi ia ka deoe e hoʻokoi ke kana wai I pili I ka hoʻona a wau ia ana o na keiki o Hawaiʻi ma na mea Hawaiʻi a pela pu ka ʻōlelo Hawaiʻi. The Constitution, Article 10, Section 4, doesn't require immersion programs specifically, nothing is said in the constitutional history about producing. It doesn't require anything specifically, does it? It doesn't require 1 day a week, or it doesn't require summer school classes. It uses the word Hawaiian Education Program, which your briefs described as a spectrum. And my question to you, why isn't an immersion program part of that spectrum? The state has determined that it is on a policy basis. The legislature has, through 302H, said that immersion is to be adopted in public schools. So the state has determined on a policy level, it's not a constitutional requirement, but on a policy level, the state has determined that immersion is one means by which to fulfill, a Hawaiian education program. We're grateful that the court was able to hear our case today. It's such an important case, and we really commend the Claraball ʻŌhana for what they're doing. And they're not just doing it for themselves, but they're doing it for the Lāhui as well. It's all about reviving the Hawaiian language, which is an endangered language. Even though a lot has been done to try to bring it back, there's a lot more that needs to be done. We're not out of the woods yet. No leila he kuleana ko ka hale hoʻokolokolo. E hoʻoholo, hea ka manao o ka pili o ke ia hana I kapa ia he kaia puni Hawaiʻi. Hoʻona a wao ma ka ʻōlelo Hawaiʻi.
No ka ho'oko ana I keia kumu kanawai e ho'ona'awao ia na keiki o Hawaiʻi nei. Hawaiʻi a Hawaiʻi ole ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a ma ka mo'omeheu Hawaiʻi. I loko ho'i o ka no'ono'o ana no ka mokupuni I loa'a ole ai kekahi kula. A no'ono'o kākou I nā kula e ku nei, a ole lawa nā kumu. O ke kai ha'ina I kai puka ke I manawa a he palapala o kui ka wā. O lila, he ano ala ke ia e ho'oulu ai I nā kumu ma ke kahua kula I loko ke kaiaulu I nā makaukau lako ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a ale lako hele ke kula nui. Hawi ia kia palapala o kui ka wā, ka ko'o ia ma ka ʻaoʻao, ka ko'o ia ke kala e hele I ke kula nui a ka ko'o pu ke kula. Nui nā koho I nā kanaka ʻōlelo Hawaiʻi. A ole kaupalena ia. Aloha. Aia o keiki ma'ani'i? Ale oia ma ka makupuni I koko no. Oia ka mea ka ike I ho'olaho ia I kēia lā. He leo paipai ki ia I nā haumāna, ma ke kaia puni, ma nā kula kaia ʻōlelo, e no'ono'o nei, he aha ke kahi hana e pāi, e ho'oi kai ka ho'oulua nei ka papahana, o ke kumukula no ia. Ano lila, ma ka wai holo ai ke ia alohe ai hoi ka po'e o lānai no ke ia palapala o kui ka wā, e mana o ai paha laku e hapai I mau inoa moho no lila, no ke la mokupuni. E ko'u mana'o o nā keiki kaiapuni a me nā haumāna ma ke kula nui. Nā ohana e no'ono'o nei e hokomo I ke keiki ma loko ka papahana. E no'ono'o pu kākou ai ka ha'ina ia kākou. Komo I ka hana. E kama mai e pai kea. Aloha. A o iai o ka pauhopu nui o ia ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi, a ole o ka hale me ke kula wale no, kahi e imi ia nei ka ho'ohana ia ana o ka ʻōlelo Hawaiʻi. A ia ho'i mai e kuka ia ka ho'ola ana I ka ʻōlelo Hawaiʻi ma na ano po aia pili au puni. Ia mea o ka ho'okele wa'a, ano ke aha I ko'e e ia hana no ka ho'oulu ana I nā alakai o ka hanauna hou. E nāna mai no ia nā pea o hokulea ma ʻOiwi Kiko TV a ma ke kanela Kiko Ho'e helu kolu lua ono. A ohe ulu e loa'a I ka pōkole o ka lou. Mole ka pukalana kila I ka ho'oulu kupono ia. A ua ho'omaka ko ako leo ho'omakau ia ma ka punana leo no. He Hawaiʻi au, imi au I ka na'au au. Kololei ke la. O ka punana leo, he ka hua pa'a no ia no ko Hawaiʻi mawalaka'i o kēia mua aku. E kai no aku no ma aha punana leo Kiko.org. Maona waihona I ke kanawai a palapala o puni e ike ai kanaka I ke ola maoli o ka ʻōlelo Hawaiʻi ka ho'ohana ia e nā kanaka pau mana po'ai a pili a pau ka nohona. Mai ka wao na miki o Neli a hiki loa I ke kene kulia I wakalua. I loko na makahiki hale I honei I hau nui ai kanaka e ho'ola I ka ʻōlelo Hawaiʻi mana ke ena o puni o Hawaiʻi nei. Will the Senate please come to order, Madam Clerk? Please call the roll. We have raised the bar in the Hawaii State Senate. What a beautiful day. He ola, ko ʻŌlelo Hawaii. We continue to push the envelope. And, you know, it's not just because we have Native Hawaiian senators in the Senate. It helps. But I would say at the same time, my colleagues that represent a broad range of ethnic backgrounds all realize how special ʻŌlelo Hawaii is, how special our Hawaiian culture is, and they embrace it as well. The Committee on Hawaiian Affairs and the Committee on Waterland started last year with the pilot program to also have our hearing notices for committee meetings in Hawaiian. We try to use ʻŌlelo Hawaii as much as possible. We have hearing notices that are in ʻŌlelo Hawaii. We are now offering Hawaiian language interpreters, if requested, in our hearings. He ʻelele ho'i keia mai ke kaia ulu ʻŌlelo Hawaii no ho'i. I come before you as a representative of the
punana leo system, the punana leo waiʻanae. So Senate Bill 2687 is an important bill. The first part of the bill is so that we can translate the Hawaii State Constitution into ʻŌlelo Hawaii. And so we're looking to work with Kahakaʻula and Hawaii Nui Aikea to get that done. And that's something that is probably long overdue. Pili ka mehele e lua o ia pila I ka hoʻohana ia ana o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā hale hoʻokolokolo a pau o Hawaiʻi. I ka hoʻomaka ana o ka makahiki e lua kaukani ʻumikumawalu I kūai o ka leikoa ka eo, he kumukula nui ka iaulu ma Maui, I mua o ka aha hoʻokolokolo o Maui, me ka hoʻohana pū I ka ʻōlelo Hawaiʻi. And I'm going to give you another opportunity, Mr. Kayo, to just identify yourself, just so the record is clear. I'm going to ask you one last time. Is your name Samuel Kayo? E wau ke kuni mamua o e ke kanaka ao I kahea mai nei, ke kuni mamua o e ka luna kanaka aloha. The court is unable to get a definitive determination for the record. O iai ua hoʻoholo e ia, ka holomua ana o na hana a pau mai ia hoʻokolokolo ma ka ʻōlelo pelekania, a ole no I ai ia kona hoʻohana ana I ka ʻōlelo Hawaiʻi. Pehea ka ʻōlelo Hawaiʻi. Pehea la. A ole hiki ke ʻōlelo Hawaiʻi ma Hawaiʻi. No leila I hoʻopaʻi ia I oia me ka palapala hopu e ka luna kanawai. He hopena I alu like ai ka poʻe kako o ʻōlelo Hawaiʻi me ka ʻimi ana I ka pono e hoʻohana ia ka ʻōlelo Hawaiʻi ma na aha hoʻokolokolo a pau o Hawaiʻi paiʻaina. With what happened in the courtroom of Maui, that was a major catalyst, and I was sitting with two other senators, and we saw this happening, so I called the CJ. So the administrator came to our office, and we expressed the great displeasure of the Senate for this. We reminded him that the Hawaiian language is an official language, and that everyone who wishes to use Hawaiian should be able to. We also showed him the constitutional requirement. And the challenge we put out is that, the Supreme Court holds all the other branches to living up to the word and the letter of the Constitution. So we expect the judiciary to live up to the letter of the Constitution as well. Well, it certainly gave us an opportunity to reevaluate, reassess what our previous policy was. And Chief Justice Rectenwald really challenged the judiciary leadership. How can we make it better? And the policy that we issued is a reflection of that. That's the culmination of a process. So that was the first part. And then we looked at the policy and we said, well, we need to do enabling language because the Constitution said as provided by law. Hawaiian language can be used as provided by law. We wanted to take it to another level. We wanted to embed it into statute because administrative rules can change. Different justices, different time, different place. But if we can get this Senate bill to the governor's desk and get him to sign it into law, this would require that the judiciary throughout the state of Hawaii provide Hawaiian language court interpreters if requested in the courts. And that's a big deal because that now embeds it in our laws and it makes it something that will last for perpetuity. I ka wā I hapai ia I kia pila I akuakua nui ai ka poe. E hoi ke ai ko lako mana o ka ko'o, no kia ho'oia I o ana I ka pono e hoi hou ka ʻōlelo Hawaiʻi mana aha ho'okolokolo. O iai o ka hapa nui he mau ho'ike ma ka ʻōlelo Hawaiʻi I loa pū ai ke kahi mahele ʻōlelo. ʻŌlelo ana I ke kako ana no ke ia pila o Senate Bill 2687. Aloha, my name is Kamana Opono Crab. I'm here to testify regarding this bill. And of course, previous to that, greetings to all of you individually. Hauole loa au I ka malama ia o ka pila, no ka mea manao he vai loa ke laha ka ʻōlelo Hawaiʻi mana ku ono apau no hoi o ka aina. E like me ka kako ʻōlelo maamau, a ole maloko ke kula wale no makalumi kula. O nā papahana kula nui nae, kahi e imi ia I ke kako'o me ke ia moaku, no ka ho'oi kaika hualeki kona a kālei ʻōlelo, e ho'ohana ia I mana aha ho'okolokolo. Well, we're going to be shameless in asking for the assistance of Hawaiian language speakers. I loko o nā mea like ole a kako e mana o he kupono.
I'm coming here to speak about not only Hawaiian language for Hawaiian people here, but for everybody throughout the state. A ole no I pa'a ke kahi ano kulana kuhelu no ka mahele o lalo mana aha ho'okolokolo Hawai'i ai keia. Eia na'e, ua ho'omaka no ke a'oa'o ia ana o ka po'e o lalo Hawai'i I hoihoi I ka mahele o lalo me ka imi pū ana aku I ala e pa'a I ke kahi ano papahana ho'omakaukau mahele o lalo Hawai'i. Manawa he pono loa ke ano hana no ka mea make kako e paaka mo ʻŌlelo o ka kumohana no ho'i maka aha ho'okolokolo. Ina e kuana ke kai kanaka I mua o ka luna kanawai make e paakana ʻŌlelo maka mo ʻŌlelo kuhelu o ka aha ho'okolokolo. No leila he mea nui he kuleana nui no ke kanaka unuhi e mahele ʻŌlelo pololei no ka mea he mo ʻŌlelo kuhelu ana ia. He hana paakiki Māoli ke mahele ʻŌlelo. Ina he unuhi iwa ma ka wā ano he ano maalahi mai no hoi. A ka o ka ho'olohe a me ka ho'opuka mana'o ma ka wā ho'okahi he hana nui Māoli. He hana e ho'oku'u ai oi I kou mau mana'o pono I. A ole hiki ke loiloi, a ole hiki ke no'o I kana ʻŌlelo e hana komela komoko ʻŌlelo ma ka pepe ao lele no hoi loko kahi ku'ono I loko nei a lela puka mai ka ʻŌlelo ma ka haole. A ole like pu me ka wā mahele ʻŌlelo ma hope o kana ʻŌlelo hala ke kahi mau mea. Kala mai ka lo'ihi. E like me ka lo'ihi au kana ʻŌlelo ana, ka pauku ʻŌlelo, pela ka nui o na mea haule. A ole he mea no ka lea wale no. No leila, he mea nui ke ia no ka ʻŌlelo Hawai'i I pa'a ka mana'o mai ka kanaka ʻŌlelo a ma ka pepa. No leila, ka ko'opiha wau I ki ia pila, mahalo wau ia oko I kauhana nui no ko kako la hui. E ola mau ko kako la hui, e ola mau ka ʻŌlelo Hawai'i. So I thank you all for being here today and using your power for the good of the Hawaiian language and to help take it forward today. So I thank you all for allowing me to make my testimony. Ka umea hope, hana nui ana oia. Another thing, he's working pretty hard. No laila, ko pai pono e a'o ka ko a pau I ka ʻŌlelo Hawai'i. And so therefore I say, we should all learn Hawaiian. He hana nui mai koe. Aua komo maoli no ke kahi mau po'e mākau o lalo Hawai'i ma kia o a'o ana no ka hana mahele o lalo mana aho o kolokolo. O ka lanakila nui, oia ke ka ko'o a imi ho oia I o ana I ka o lalo Hawai'i me kona pono mana ke ena o puni ma o ke kāna wai. For the naysayers out there that say, you know, Hawaiian language, ʻŌlelo Hawaii is a novelty or is used as a convenience, I would completely disagree. It's becoming more commonplace in our business, in how we conduct government, in our judicial system. And now we're ready for a whole wave of Hawaiian language court interpreters to start graduating from our kulanuis, and we welcome them with open arms. And hopefully one day we'll have permanent Native Hawaiian court interpreters or ʻŌlelo Hawaii court interpreters here at the state capitol. Well, po mai kai a he kumu ho'ohalike he la'ana mai kai pa I ke ai. Ko kākou po e luna makainana. Kia aina mea na alakai o kākou, he kule ana ko lākou, a he kule ana ko kākou e kokua ke kahi I ke kahi. Nā lākou e kokua mai, nā kākou e kokua kuia lākou ke kahi. No ka mea, pela e ho'ola I ke kahi mea I ano moe. No leila, kai manao hana nui ka ike, he aha ka vai, he aha ka mana o ke la e ho'ola ai. No leila, oia ka hana kākou. He mawala kai, kia'i, a po'eloea ko ke la me kia lahui a puni ka honua. Keu aku ma Hawai'i. Ana ke ia po'e mākau Hawai'i e ho'ola, a ho'opa'a hou I ke kahua o ka ike I ke iau. Awi ho ana ke. No ka pono o nā hanauna e hiki mai ana. E nāna aku ia nāloea the Masters, he puka ina hou ma o wiwi kiwi ke kanela ki ko ho'e kolu lua ono. All set? You bet! And to the right, vamp. Alternating feet coming forward on the right. And now opening the knees and kicking the feet. And vamp right.
Stamp left. And we're done. Without Hawaiian, it's just not the same. ʻAha punana leo, reinvigorating the Hawaiian language since 1983. Ka hana o keia la, he mau hana ho'opu iwa no ka mea, a ole wau I wanana me keia ka nui o nā haumana I ke wā, I ke maka. Ua hau ole mau ka loi ana I ka ʻŌlelo Hawaiʻi no mai na kekia na makua. A mamua a ole na keki wale no ia, ke ia manao, a koma na makua I loko, a me kai. Pa ke ola ne ka ʻŌlelo Hawaiʻi ma o a mane I. And so all of that work of opening schools, curriculum, changing laws, changing minds of what people think that they could see value as that being an essential contribution to the whole state, the quality of education, our children for the future has been the major part of our work. Today is a celebration of where we've come from and all of that work behind us, but also to remind us of all the things we still have left today for tomorrow, next week, next month, that we still need to be vigilant about it. And to think about that in our laws, in the preparation of our teachers, our schools, and really reflect on that for what we're going to leave for the next generation. A ole no ka ho'o na awao wale no, nui na ao. E ana papa mea ai. He mea e ho'omakaukau ai I ko kākou mākaukau, e alaka'i, e ho'okele, e ho'oholo no ka pono o Hawaiʻi nei. A la hui Hawaiʻi ana kānaka apau e noho ana ma Hawaiʻi nei. E komo ana kākou I loko ke la mauhana. Keia ka wā e kū I mua, e paipai I nā haumana, e ho'ike I ka lana kila o ka papahana, e ho'o mau I ka hana, a pi'i mau I lako, a komo ma ke ala I hoihoi a lako, ma ka oihana I hoihoi a lako, a ka maka ʻŌlelo Hawaiʻi, ai ho'o maka koho I ke la, ai ike maka wā pa'akiki, a maka wā a ume, e ho'o manawa nui, a e kupa'a. Ano o, makalaina! O ke kahi mea e a e ka no'o ana na mea li'i o ka lā, ma ka hale, ma ke kaiahulu e kokua ai ma ka ho'onui ana e I ka heiluna po'e e awamo ai ke ia, a nuno ai ka po'e o ka ʻŌlelo Hawaiʻi ka home ka ʻŌlelo o iwi o ka ʻaina. Hona ka po'e a pau e awamo ma ke kahi ano. Ina make kako e ikaika hoa I ka ʻŌlelo, pono e ʻŌlelo Hawaiʻi e ka poʻe a pau, a pono kako e kokua I ka poʻe e hoʻea I leila. Mana'o wau, he hana nui keia a ka hiki no. A ohe poʻe I mana'o iki ai e hoʻea mai ana I kia la. Ua hoʻea mai. Nui loa ka hana I koinei a ka na ka poʻe o pia o keia wā a me kako e ho'omau a no'ono'o I loko ka ʻeipakalu hou makahiki mahi ana kako. I loko o ka umi hou makahiki ke piha ka ʻŌlelo Hawaiʻi he kanalima makahiki ʻŌlelo ma ke kulana helu o keia mokuʻaina mahi ana kako ma ka piha ana he kanalima makahiki. Nā kako ia hana. Ana ka koa pau e au amo like I ka hana ho'ola ʻŌlelo Hawaiʻi. E hoi kaka kākou mana wā maʻalahi a mana wā a ume pū ke kahi. E like hoi me ka nui makahiki, ka nui hana, me ka nui poe I komo maki au kahi. Pēlā pū hoi ka nui ka ko'o e koe nei no ka ho'o ka oi ana aku I ka ʻŌlelo o iwi o nei ʻaina. Mahalo nui ka nana ana I kia pukana o ʻāhaʻi ʻŌlelo ola. E nana aku no I nā pukana a wiki o ho aku ma o iwi kiko TV a ma ke kanela kiko ho e helu kolu lua ono. A hui ho aku no, aloha.